year from now, it's going to happen like that. And who is your future self? 1 year from now, who is it? It's like everyone's added here, go party Saturday night. They're not willing to set. The only way this year is going to be your year is if you treat every single day the way you treat January 1st. Losers let it happen. Winners make it happen. Losers see thunderstorms. Winners see rainbows. When it was first coming to the end, one of the things that I loved about it was to have like consistency and not only have been using it the days that I've been very busy and hard, but my entire family been using it. I'm so proud of my mom. She hates gym, but she's been loving the whole thing. She doesn't want to work out in front of me, but she's to the resistance training. It's been such a life changing for every single one of us. I am super excited for 2025. We're going to be using it even more. I'm planning to add some more equipment on this year. Big shout out to them for their amazing, high quality products. Really necessary for someone we all know so well. Never refriend or refamily a person who tried to destroy your character, your integrity, or your relationships with others. A snake only sheds its skin to be a bigger snake. قدیم‌ترین و بهترین شکر توی مارکته و الان بهت میگم چرا. اول اینکه نه توپ لازم داره و نه اجیتیتر که بتونه پروتئینتو میکس کنه. دیزاین داخلش باعث میشه که یه طوفان گرداب درست کنه که پروتئینت میکس بشه. شماره گذاری داخل هست. استیل داخل استیل جراحی، لول جراحیه. استیل بیرون استیل آشپزخونه، یعنی کیچن گرید استیله. داخلش کوت مسحت. اولی که این تنهاش عمومی هست که همچین کاری رو میتونه انجام بده. ببین گوش بده به هندل، صدای هندلش قفل میشه. وقتی که میکسش میخوای بکنی این دسته تکون نمیخوره چون که این استیله و سنگین‌تره تا پلاستیک. برای جای انگشتات اینجا هست، میگیری دستت و شیکش میدی. خیلی آسون این باز میشه با یک کلیک. وقتی که ازش میخوری این نمیاد روی صورتت بیفته. چرا؟ چون که اینجا قفل میشه و اینجا هم دوباره شماره ها هست. داخل بطری هم هست. اینجا دو قفله میشه، بازش نمیکنه. ولی ببین وقتی باز میکنیم به راحتی در باز میشه. و پروتئین تو اگه یه اسکوپ بریزی 10 ثانیه، اگه 2 تا قاشق پروتئین بریزی 15 ثانیه‌ای پروتئین تو میکس میکنه. کاپ هولدر ماشین هم جا میشه به راحتی و برای همین این بهترین شیکریه که تا حالا ساخته شده. یه تعداد خیلی محدود آکسیرز توی ایران هست که دایرکت کنین به oxirs.ir توی اینستاگرام. این جنس پتنت داره، یعنی این که هیچ کس جز ما اجازه قانونی فروش و تولیدش هم نداره. پیگرد قانونی داره اگه ازش کپی درست بشه.